أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد. باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا حجر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله اليهود والنصارى. قال: فمن؟ أخرجاه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. biye araba suye hijriya bakele ani kemenani ani binani ani woro shahru rajaba minye hijra san kalo wolon fulana bisuye o segina miladi nasaro ka jate ba fulani muga ani duru san kalo fulo bisuye o fana segina ambe dawda bugu masjid rajjaku ambo kono. babu ma jaa anna ba'da hadhihi ummati ya'budu al-awsan. ambe al-imam Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab aka kitabu kono, kitabu tawhidi bondami na ko min nana kayira na ko nimmanton do kube boli bato nin bonda anye hadisa uteme akono ani ayaw ambe hadisa min sarahu kono abu shahid al-qudri ka hadisa la tattabi'una sanana man kana qablakum anye doke hadisa in sarahu la darasu temene an jora yurmi nusheminu ka kumala rahimahullah na ko wali hasilu annaka la takadu tazidu mashiyata fi hadhihi ummati illa wajadat laha asla fi al-umam as-sabiqati. aqul nyine munye ko ite ala soso shi soro ni manton bolo fom manton munun temena anye o ala soso lesiri bora udu de fe wala soso lesiri bora manton temena unde fe ala soso beciden kam manton bolo bi alesiri ye manton munun temena alesiri ye udu de wala tajidu mashiyata fil umami sabiqati. awa ite ala soso susoro fana manton temunen bolo illa wajadat laha warisa fi hadhihi ummati fo cheta baga do sorola wala sosoma nim manton kono mana manton munun fule jiya kono chiden kam manton ala soso bu bolo alesri asorola manton de fe munun temenanye awa chiden fana kam manton nim manton fana ala society soro bolo ala society na be soro nim manton bolo ala society na temena manton temena bolo fo mogo soro la nim manton fana la nuye o ala soso chieta kake no simini yo ofo parce que dersu temene ja manton temene nye bara munun ke nu nyogona yera ni manton bolo anyo chama fo kateme. amma munasabatu li hadisi lil bab me hadisan
sirilim min be hadisai ni bondai ni nyugonche فلأنه لما أبدت الأمم السابقة الأصنام والأوثان tuma min manton temenen ye bolu bato ani monima ni bolu nu yu bato fasayakunu fi hadhihi ummati man ya'budu al-asnama wal awsana aw mugobe soro ni manton fanala munum be monima ani bolu nu bu bato qawluhu naqo hadisain kono hajwa al-qudjati bil qudjati hajwa bimana muhajiya وهي المنصوبة على الحال من فاعل حجوة كرمونية مانا وبنا مانتون تمنى نكسر وبطو حجوة مانا كاكي كدالا كنية حجوة كرمونية نية في منون بلا نيغن يتلي لكو دالا كنية حجوة لنيني نيندي mana nu be ɲɔgɔn fɛ si man jani si ye si man suruni si ye fɛn minnu n'u bɛ wa dala kɛɲɛlen don haji wa kore ni ye mana manto minnu tɛmɛna n'u ye min kɛ ni manto b'a ɲɔgɔnna kɛ just a y'a kɛ nasaba ye ala le hali min fa'ili la tattabi'unna ay hala kawnikum muhajina lahum hajwa al-qujati bil qujati abe manto tɛmɛnun abe tugu ko nanu be ɲɔgɔn fɛ kata komi taman nu ana ɲɔgɔnna taman nu be ye kɛlɛɲɛ cogo min ni si man jani si ye wal qujatu hiya irisatu sahami wa sahamu lahu iris kuja kore munye o ye taman nu de u be nu min kɛ taman na n'a be sogoli kɛ taman tama be kala be nu bala لا بد أن تكون متساوية تماما لا بد فوت تمينو أكدالا كنيدي وإلا سار الرامي بهم مغتالا نا يسر تمينو دالا كنيلنتي كبلالي كنا نيا بلا كتامينا ديفو بيه بلالينا أكان كبارا منك أتاكا تقولا دونك مانا aben nasaraw mu'minun tamana yahudanin nasara betugu ko nu ye min ke doro afana ba nyogona yinke nu ye min ke doro afana ba nyogona ke difference cité fo ewa abe komini tamon nu ye kelenya chogomi qawlu hatta law dagalu juhura dabbi la dagaltumuhu nako harnu donna kor dinga kono abe do nofe hadhihi al-jumlatu ta'kidu minhu sallallahu alayhi wa sallam limutaba'ati nin jumla min fulen ni cide nyen ni fo mana yahudani nasara utugu nyogonyali ko de geleyani nin jumla mana ubetugu akam mantun do betugu yahudan ni nasara ko har nu donna ko dinga kono be do no fe juhuru dabbi min asqal al juhur ko diga min ka dogo dingaw toye kor dinga de do law dagal juhura asadi min babi awla an nadkhulahu aw annu do na hari wara dinga de kono o de ka kambo do kono kateme kor dinga ka ni kor dinga min do nka dogo no do no kono e ando na no fe kor dinga kono no do na wara dinga kono do ambe do de kono فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك على سبيل المبالغه cido ni fode pour ka kuma fo ka shea dandema nu don har kor dinga kono aw don ko do ko kor dinga fana fora munna kor dinga fule kori adinga fule akadogo adimilendo annogolendo akasa bolendo hadisa saruba be abafo ni tola munna kor dinga fora akadogo korolendo dibi bala akasa bolendo annogolendo mana yahudani nasaraw kasiraw nogolende do ukorolendo udibilende do unogolende do wada to kordinga fora ka qawlihi sallallahu alaihi wasallam kirenya kordinga fo pour ka kuma fo ka ase adandema amisaliya be komini ciiden ko mani iqtata shibira min al-ard juluman
طوقه الله به يوم القيامة من شبه أرادين تيران كوني مغمين يسبر نيكله نيا نيني كاتيجي كابو مغو دوغو كولولا مغو دوكا دوغو كولولا كاتونيو كسبر نيكله تيجي كابو كا دوغو كولولا على باتيجي قيامة دو سبر نيكله فوكتا دوغو كولو ولون فلا كادوي كاناي قيامة كنه كايبه جوناي ومن اقتتا جراء فمن باب أولى نمغو من ينغنيا تيجدو إذا تا دي كاكا كاتيجي كادولوي كاناي نمغو من اترم مومن تيجدو نمغو من اكتاري مومن تيجدو إذا تا كاكا ka attige foddugo ko wolon fula ka dilo kanna ka tebe hadi sugura nyene klika na ligne ninde bal ni hadi sanna chogodo nana ciiden ko hari nu do nu jera u kam muso no fe bolonde kono bedde ka siraka afana bo nyogonake hari ni yahudani nasara jera u kam muso de no fe sira baka afana bo nyogonake telman ke ni ciiden kam manton do be tu yahudani nasara ko قوله قالوا اليهود والنصارى نتشيدن كو يهودان النصارى يجوز فيها وجهان شكو يفلا بدغا نونون كلان شغلا الاول نسب اليهود والنصارى فلو يهوديان النصارى كوكن نسبين اليهود والنصارى على انهم مفعول لفعل محذوف تقديره اتاني اليهود والنصارى obekere kodo de ka kodo fuye komi ni agena kaboye lanyini beke munye ta ani al yahuda wan nasara a chide ikal lanyini be yahuda ni nasara de mawa ni nyen nasaba yoroye asani fulana arafu yahudu abeshika ke arafu yufana ka ke damay ala annahu qabaru li mubtadai محذوف تقديره أهم اليهود والنصارى من يعرفوه نياكي وتقدير بكموني أهم اليهود والنصارى تشيدي يهودان النصارى ديدروا يهودان النصارى أولو ديدوا تشيدين كنو أولو تجندو وعلى كل تقدير أكرا تشغو تشغو فالجملة إنشائية كما ينيه كما كرا دامنا لندي لأنهم بسكي سيبون يشالون النبي صلى الله عليه وسلم فهي استفهامية سيبون يتشيدن ينكاد كفامو دن ينافع والاستفهام من باب الإنشاء نيبه فامو ينفنافع فكي ويدي بكم كما كرا دونيا نيساتك ما كافو أين واليهود اتباع موسى عليه الصلاة والسلام yahuda uluye musa tukubagawde munun tukura musa lawba fodu de ma yahudu wa summu yahuda nisbata ila yahuja min ahfadi ishaqa ko uyu dambi uyu wele ko yahuda munna ko uyu dambi kata yahuja de ma yahuja ishaqa kam mo kewdo de do min ahfadi ishaqa ka modon do de do ishaka kan mode do da ye yahujaye donc ku ye yahuda dambi kata ode mawkuma yahuda aw li annahum hadu ila allah ube hukuma yahudiya uye sagilin minke kata alama ay araja'u ilayhi bi tawbati min ibadati al-izl no sagira kata alama ni tube ka tube kabo turayin batolila wayni aya kono وإنا هدنا إليك donc doko yahuda ya mbora uyirodela ukasagili katalama doko ainu kuma yahuda uyudambi kata yahuja dema wan nasara fanahum atiba'u isa alayhi salatu wassalam nasara ya isa tugubagawde munun tuguda isa law ba fudu de ban nasara wasummu bijalika nisbata ila baldatin tusamma nashirata nasara fana ukulu fana man nasara munna uyu dambi kata dugu de ma dugu yi ba fo dugu ma ko nashirata dugu in to de ko nashirata
donc uye yahudaw dambe kata o dugu de ma ko nasara uye nasara dambe kata o dugu de ma ko man nasara wa qila doko min an-nusrati ukun nasara fana man nasara ma munna doko uye isa demelin minke kama qala ta'ala kum ni alako man ansariya ila allah ni isa ko dombin deme kata alama kala ka dina ke qala li hawariyuna nahnu ansarullah donc nasara fana nasariya togo abora ni nyoro fula dola kelendela imma uyu dambi kata duguma min togo nasirata imma uyu dambi kata man ansara ila allah kata alaka dina demedima man ansari ila allah qala li hawariyuna nahnu ansarullah donc doko dambira kata wodema man ansari ila allah imma nasirata imma min ansar demeli qawluhu qala faman kiden ka kuma na ko jondo man huna ismu istifhami wal muradu bihi taqrir man min fulani togode do fana ye famu nyini de la nyini sabatili ay faman ani qayra haulai la nyine mun kiden ko nin nununte jondo aw faman hum qayru haulai ube nin nununte jondo nin nununte فصحابة رضي الله عنهم لما حدثهم صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث شيبو تمامي تشيدني شيبو بارو نيغونيا كاني حديثا فويه كأنه حصل في نفوسهم بعد القرابة أبيكمي حديثي أكبكوي دويه شيبو سرو ودسكون كنو فلما سألوا تمامو يتشيدني نينكا قرر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم اليهود والنصارى كبكو دوتو نيتشي شيبو سرو دسكون كنو تمامي تشيدني نينكما فو متمامو يتشيدني نينكا كن مغو يجوني أمبتكو مغو منونكو نينشوغولا تشيدني سبتو كو يهودان النصارى من فوائد الحديث أبني حديثة كفايدة ولا ما أراده المؤلف بسياقه ولا بقى أيل لنيني من لنيني حديثة سمالية هو أن بعد هذه الأمة ويمني كون نمبانتون دو يعبدون لأوسانا وبيبولوا بدو نمبانتون مغو دو بيسروا لو بيبولوا بدو لأنه من سنن من قبلنا باسكو بولي باتو مغو منون تمنا أنيه ukasira udode boli batoy yawdani nasara kasira de boli batoy bo mogo dobe soroni mantola nu fana be boli bato komi yahudani nasara boli bato chugomi وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أننا سنتبعهم كيرن ينكبار يا قوامبه تغوكو yawdani nasara boli bato minke ukatasira de boli bato ye kiren yankibar ya kwambe tuguko yahudani nasara ko ola donc anyo fayda soro hadisa in kono parce que minye muallifu ya ye bonda do de ko mo do be soro nim manton kono munu be boli bato donc ni hadisa ya ira ka fo ambe tugu manton ko manton munun temenan anye ambe tugu kashiraw ko manton munun temenan ye boli bato fana donc ciiden kam manton fana mogo sorolu la munu nye boli bato antuguru ko ma uba matugu ko muallifu ye hadisa do bonda do chogo mi hadisa ni bonda imbe nyogonta anye ni soro faida soro hadisa la fulana ustafadu aida min fahmi kalam tahjir min mutaba'ati man qablana fi mashatillah amba soro kuma in konona da fana ka ambali an kana tugu mogo munun temena an kana tugu ko ala sosowula abe do hadisa ka kuma in kono kam baga an kana tugu mogo munun temena an kana tugu ko ala sosola sabana annahu yanbaghi ma'rifatu ma kana alayhi man kana qablana faida sabana akaka manto munun temena anyo utumbe bara mununka anka uludo
مما يجيب الحجر منه فمن ني أواجب لين دو أنك نيرك كروشي كومنما نو أكون يغنى منون بنتم بي مانتون تمنون بلو أكاكا أنك ولو دودي لنهجره pour أنك نيرك كروشوما وغالب ذلك ولله الحمد أو وشاما فنا تنوبي عليه موجود في القرآن والسنة وشاما سرو لمبي قرآن والسنة كنو مانا مانتون تمنتم بي على سوسو منون انكا أكاكا أنكو دو pour أنك نيرك كروشوما أو الحمد لله وشاما بي قرآن كنو فنا وشاما بي حديثة كنو مانتون تمنن كبارا جوغو وشاما بي قرآن كنو وشاما بي حديثة كنو n'u bɛ kala n'an kan k'u kala k'u dɔ pour an kan yɛrɛ kɔlɔsi an fana kan u ɲɔgɔnna kɛ naani na istijamu haja li amri inda sahabati nin ko in bonyana sɛbaw bolo dɛ li qawlihim u ka kuma kɔsɔ al yahuda wan nasara e fule kan ni mɔgɔ minnu fɔ tɛ yahuda ni nasara de do wa fa inna istifhaman lil istizan saybon fule ka faamu ñini min ke faamu ñini la ñini de koyin de boñona u bolo koyin boña de koso yennin faamu ñini ke ay istidami li amri koyin boñali an ne tabiya sanana man kana qablana ciiden kam man to an ka tugu mogo ko mogo munun tamina ñe bada an jana al huda ma nabi sallallahu alaihi wasallam kande na len ko fa ma ka faran ciiden ka an ka se ka tugu yahuda ni nasara ko nin ko in bonyana sebo nin kono kosobe nin kera ko bayo u bolo ciden kamanto kanda nalen ko fe amma ciden bolo nabi nyuma ni kanda nalen ko fe amma o be ko fe an ka sage ka tugu yahuda ni nasara ko o ye ko bayo o bonyana sebo u bolo kosobe wodi ato ye famu nyinite durna annahu kullama tala li ahadun bayna al insani وبين إرسالة فإنه يكون أبو أدم من الحق حديث فايدة دورنا يا إيرانا كو هذا مدام من فرنسي جانيانا إني تشيدين تشدرو إفنا جانيالي إفنا بي جانيا كابو كاندا مني وحكده إبي جانيا كابو تشنياما مانا ني فرنسي جانيانا إني تشيدين بولو فإنه يكون أبو أدم من الحق وبكي سبب كي فنا جانيا كابو تشنيادما لأنه أخبر عن مستقبل ولا يخبر عن ماضي باسكو تشيدن فلك من فو فين من بين أيودي فو أما كباريا فو كباريا من تمنا كباريا من نوبا كونو شيبو بمن كونو أمو فو ده من بين أيودي فو ولأن من سنن من قبلنا بس أبي ولأن من سنن من قبلنا باسكو أبي مغو كسر لا مغو منون تمنا أنه لما تال عليهم الأمد مغمون تمنانيه تمامي فرانسي جانينا وبولو أنوكا نبي نيمو نيجونجي قصات قلوبهم ودسكون جاردي قال تعالى لكم مسا من كورتالينو ألم ياني للذين آمنوا أن تقسى قلوبهم ألكو يالا مسرنا مؤمنون مسوا ودسكون كسر عليهم أن تقسى قلوبهم لذكر الله ودسكون كسر على كقسمين قصو وما نجل من الحق أن يتشيا من جينا ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل على كتير من توم مؤمنون أكنك كم مغون من كتاب الديرة علوما أونيه فتال عليهم الأمر وكان نبي نيوما فرانسي جانيانا ونين نبي نيوما فرانسي جانيانا فقصت قلوبهم ودسكون جارا وكثير منهم فاشغون كمان كرا فاشغين مغو ni ene ciden janyana doro ibe obi janya kabo cinya de makata fa idha kana tulu al-amadi sababa li qaswati al-qalbi ni furansen janyani kera sababu ni kan nabi nyuma ceki dusukunja faman qablana fasayakunu fina fi man qablana fa idha kana tulu al-amadi sababa li qaswati al-qalbi fi man qablana fasayakunu fina mɔgɔ minnu tɛmɛna n ye ni furansɛ janyali kɛra sababu ye k'u ka dusukun ja mɔgɔ bɛ se ka sɔrɔ an fana la furansɛ janyani b'a fana dusukun ja
ويشهد لذلك أبك الشيري نكما يني آية ما جاء في البخاري من البخاري كنو من حديث أنس رضي الله عنه أنس كحديث لك جيكابوما أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنس كوكو علي من نبي ما ملك ترونا بسباك أبافو لا يأتي عليكم الجمان إلا وما بعده أصر منه حتى تلقوا ربكم. حديثنا أنس بولو كن نبي ما كو علي من نبي ما يافو ko wakati sitene awma fo wakati min bo kofe o kajugu kateme awbe minna fo kataw tigi ala kumbe nyoya o man tatabba ahwala hadhihi al-ummati nim mo min nim manton o kala hala ni itura ko kallaje wajara li amra kadhalika ibe ko soro chogolade lakin me yajibu an na'rifa al-farqa بين الجملة والأفراد mais a wajibilen do an kan ka faraku do fen gorobali foto ani fen kelen kelen faraku boni nyogonche mana manton munun bena kofe munun ni ciden kajja aw ni cinya be janya aw gorobali aw jama aw be gorobali aw ni cinya be janya kateme mugo ka munun ni ciden kaso ni nye jumulai mais afuradan munu ni ciden ka jamugo kelon dobe se ka soro wulula o kawsa mugo doye ni atemena na ni ciden ka soro fargo yeninde gorobali ani kelen o ka bonyo gonade fa hadithu anas radiyallahu anhu hadithu sahih sanadan wa matna anas ka hadisa sahalende as-sanadu ka kene amatnu ka kene فالمتن ليس فيه سجود متن سجود تالا سجود كوري مونيه انكو de ni hadisa mi sahalendo me hadisa wore sahale wore nana ayen min fo ewa min ni hadisa sahalen bora nyogon koro me alek sahalendo kateme ni hadisa ka donc ba fo hadisa sahalen min nanu be kasanadu ka kenu be sahalende do min ni sahalendo kateme ninka ufana kuma chogo bora nyogon koro wala min sahalendo kateme min kan ni ahara ale fana sahalo ba fo de ma saju wa anas ka hadisa min fulani nye wote akammatinula wa sanadu fil bukhari aw ka sanadu fana be bukhari de kono wal muradu bihi min haythu al jumlatu me anas ka hadisa la nyini ye gorobalide ولذلك نند كوسو يوجد في أتباع التابعين من هو خير من كثير من التابعين نند كوسو إبن مغودو سرو تابعين ولا أكني كوسو بكتمي تابعين دوكا إبن مغودو سرو تابعين ولا أكني كوسو بكتمي تابعين دوكا فلا تيأس ولا كنا جيجيتك فنقول أنبافو إذا لا يمكن أن يوجد في زمننا هذا مثل من سبق إذا لا يمكن أتشكك أن يوجد في زمننا هذا مثل من سبق كفم مغتي أنت فلا تيأسوا كان جيتك فتقول نيبا فوق إذا لا يمكن أن يوجد في زمننا هذا مثل من سبق ولا كان جيتك كنافو كم مغتشك سرو أن كوغتي لا سيسا من كو سكتمي مغولا مغمون تمناني مغو كنوفو كان جيتك كان نفوري كافو مغتشك سرو أن كوغتي لا من كو سمغتمناني مغو كان جيتك كان نفو لأننا نقول فسن أو أنبافو إن مثل هذا الحديث يراد به الجملة ni hadisa min fulani nye anasika hadisa ciden la nyini yede angoro balide mana misali la ikafo misali la ewa tabina jumula unu tabina jumula jumankani tabina min nan ko afuradan umugo kelen mugo dobe sika soro tabina wala motea afurada mugo be se ka soro tabina wala min kausa tabina
ni famura donc an fana ka wagati la sa mugo do be se ka soro anna mugo min kawsa mugo temenu ndoye an ba fo nin chogola parce que anna sika hadi shay jumla di won shitum an yanta biha li amru ne akadawiye pour ko ka jeya fa anzuru ila jinsi rijali wa jinsi nisa'i ayyuhuma khayru ce ka kalite ani muso ka kalite juman kan cewu nan ko cewu ni muso juman kan cewu de kan wal jabu ya munye jinsu rijalu khairu an ba fo cewu ka kalite nuni ya cewu ulu de kan muso ye qala ta'ala lako wali rijali alayhinna darajatu nan yin ninfo ko cewu de kausa muso ye kuma fote ko an ka kuma fota do ala de ko cewu de ka daraja kurota lembe musoka lakin yujadu fi nisa'i man hiya khairun min kathiri min rijali ne muso do be se ka soro akausa ce chamanye kotewa me muso la kalite la cewu de kawni kateme musoka me muso do be se ka soro akausa ce chamanye فيجب أن نعرف الفرق بين الجملة والأفراد ولا أواجب لن دون كان كفرق دون جملة أن مغكلين كلين ونيغونچه أن كفرق دون ولا أو هر أرابو فنا أني فرافيون بو چودلا أرابو de ka jinsu kalite kausa ewa farafin ne ni mugo do be se ka soro farafin do be se ka soro a kausa arabu doye ha wala fonni ni famura doro donc mu ko arabu kausa farafin ite kono na fili kalite la jumla la arabu de ka kabila kausa kateme farafin ka me farafin do fana be se ka soro a kausa arabu doye a kausa arabu chamanye wala nin ka famu nin da ya farago ya jumla ani afradi ni nyogonche فإذا نظرنا إلى مجموع القرن كله نزيد أن ما بعد القرن شر منه من أن يلجلك كتا قرن جمع بغربالما قرن من نانا كفي قرن من تمنى أو نيوكو سوي دون كبو بقرن فمنا كمي سان كمي مغو ودي قرني سان كمي مغو يا قرني بو ناني قرن أتا قرن ولا قرن من بكفي ودي كجوكو كتمي قرني كمين تمناني مثلا تابينا ولو كجوكو كتمي سيبوكا وتيا التابي تابينا وكقرني وفنا كجوكو كتمي تابينا وكا وتي wala qarni min bena kofe ode kajugo kateme qarni min teminanye la bi itibari li afradi min mo kelen wuntede wala bi itibari makani duna makani yorote fana ne ka yoroto parce que yoro do be se ka soroe a kausa yoro do ye min teminanye yoro do be se ka ke yoro do be ni yoro wakati temene ni yoro nana kofe de me min nana ni yoro kofe ni yoro min nana kofe ba soro kausa ni yoro min temenanye ko fana ka fam faqad takun ummatu fi badil jihati yartafi'u an-nas fiha min hasani ila ahsan jama kulu besika ke yoro dola fan dola jama kulu do be shika ke aw be kurota kabon nyumana kata fenna min kanyo fanai kata nyuma fana nyumama kama law nasa fiha ulama nafallahu bihim misalila yorodo ni doni ke bagaw do sorla ube jama kulu do wakati ni doni ke bagaw do sorla aw ka wakati la doni ke ba munun ni ala yen nafali ke nuye aw go fasamanta mu ka mogo munun ka yoro doni ke baga tu bolo ube ate fasamantiya ko abe fasamantiya uka fa innahum yakununa ahsana mimman sabaqahum wala aw besika ke mogo ye mogo munun na kanye kateme mogo ka munun temena awnye amma sahabatu yara ni yoro fana ka fa amma saybon fala ahada yusawihim fi fadli
suhubati sebo koni mo sini sebo teseka ke kelenye uka sheba ya yorola mo si teseka sebo ka daraja soro yorola hatta afraduhum hari mo ka mo kelen yala tabina abeseka sheba ya soro sheba ya mi soro tabina beseko soro ateseka sheba inka sheba ya inkono soro tabi na teseka inyana chogo iteseka seba nka seba ya koni so wala ninka famu mugo si teseka seba uka seba ya uteseka ku seba koni la uka seba ya yorola inu teseka ke kelenyo yorola hari mugo kelen la yumkinu li ahadin min at-tabi'ina an yusawiyahum fiha mahman balagha min al-fadl tabina do to seka ewa ku seba ni seba to seka ke kelenye o ka seba yala ni e kanyuma ya ni ka fasamanta ke rachukutu ite seka seba ya koni so li'annahu lam yudrik suhbata parce que seba ya wakati ema wakati so ima be seba ya wakati ma donc ite seka seba ya koni so masaila tunye masaila ma hiya li hikmatu من ابتلاء الأمة بهذا الأمر حكمة جمعي ni ala ye manton la jarabi nin koye mana ala ka ciden kan manton la jarabi an ka tugu yahudani nasara ko a hikima ye jumai la tatabi'unna sanana ilqi ni hadisa ko abena mugo ka sirabato kata hadisa laba o hikima ye munye ni ala ya la jarabi ni nye وأن يكون فيها من كل مساوي من سبقها كل من تون مغمون تمنانية أمبي أوا دالت أمبي كون يغوي فمبلا كونو دوكا فوتوكو بامانا كانكا جلام كافوني من تون منون تمنا وكا كيتاو أمبي أوا ويكا كيتاو أنو بكي كليني وكا كيتاو بلا ambe anu be dama kenye uka ketaw bela wala jarabi hikma jumay al jawabu al hikmatu liyatabayyana min zalika kamaluddin a hikma munyeni ala yalla jarabi ni nye ko ni manton temenon bena damala kenye puru kanindina ka dafali ko banga anye fa inna ad-dina yu'aridu kull hadhihi al-akhlaq دينا نين جغو نونون بين بلم الدين لدي فإذا كان يؤاردها دل هذا على أن كل النقص في الأمم السابقة فإن هذه الشريعة جاءت بتكميله جغو ni asabatira manton temenon bolo anka dina nana ko jogo mbe kumbere ko sagide bon ni o kerasa jogo munun temena ni an ka dina nan ka sariya nana ka jogo temena ku be kumbe o be munyira an ka dina dafali o ba ko ayira ko an ka sariya nana ni dafali de li anna li ashiya la tatabayyan illa bididdiha parce que fonte bange fonu tana o be bange nu tana de kama qila comme nu ko o bididdiha tatabayyanu li ashiya ko fun tana de be fem bange mana misali la o bididda tatabayyanu al-ashiya ni hada madem be keneya la ibe keneya damu dowa fonni banana ni banana de ye tora minye banana ibado ja keneya e lafiya me duman be keneya ka hera na kan lafiya bangiye keneya tana bana wala mantun temunun ni jogo yera ubolo bo ni awun kam sariya nana kaw jogo be kumbe ku tana yiranna ku kumbe be munyira anka sariya dafali ubode yira tambehu ni hakli jigil qawluhu hajwal qujjati bil qujjati lam ajiduhu fi majahanihi fi sahihayn falyuharrir bulo seminu ko ewa kuma min fulen ni hadisa in kono hajwal qujjati bil qujjati muallifu ko akrajahu amode fa bukhari muslimu ya bo akko aleye bukhari muslimu koni laje ni kuma kanka soro yormi ama soroye
oy ka soro yoro nyini sisa haji wala ko jatu bil ko jatu be yoro me e ko nyini me ale ko ni ma soro kanka soro yoro mununa fi sahihain ale ma soro me e yere ka asabati nyini ka soro yoro nyini jumlatan haji wala ko jatu bil ko jatu laysat fi sahihain donc jumla min fulani haji wala ko jatu bil ko jatu te bukhari muslim kono wa hiya fil musnad abe musnad ahmad de kono min hadisi saddad bin aus bil lafzi abe musnad ahmad de kono saddad bin aus ka hadisa abode kono kuma ina tugo لا يحملن شرار هذه الأمة على سنن الذين قالوا من قبلكم أهل الكتاب هجو القوجة بالقوجة هرسانا تشوف لمسند أحمد أقنو لفظ يموني كل من تون كم مغجقون كون بي مغمون تمنى أني أبو كسرتا كتاب ابن كم منون تمنى أني أبو كسرتا هجو القوجة بالقوجة donc ninna na musnadi wala ma hada kono te buhari muslim ngoro kono ni jumla min fulani ni qawluhu ni hadisa warede wakati masi isra besa kala atise kanyede amba bilani alaye wakati re ran desu re ya do angar jangana wakati inshallah سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد. باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا حجر ضب لدخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن أخرجاه. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بيه أرابا سوية إجريا باكلي أن كمناني أن بيناني أن وورو شهر رجب من هجرة سانكال ولون فلنا بسوني وسيغناي ميلاد النصارى كجاتي بافلاني مغا أن دورو sankalo folo bi sunye o fana seginay ambe dawda bu masjid rajja wa ambo kono babu ma jaa anna ba'da hadhihi al-ummati ya abudul awsan. ambe al-imam Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab aka kitabu kono kitabu tauhidi bondami na ko min nana kayira na ko nimmantondo kube bodi bato nin bonda anye hadisa uteme akono ane ayaw ambe hadisa min sarahu kono abu shahid al-qudri ka hadisa la tattabi'una sanana man kana qablakum anye doke hadisa in sarahu la darasu temene an jora yuromi no seminu ka kumala arahimahullah na ko wali hasilu annaka la takadu tazidu mashiyata fi hadhihi ummati illa wajadat laha asla fi al-umam as-sabiqati aqul lanyine munye
ko ite ala soso si soro ni manton bolo fo manton munun temena anye o ala soso lesiri bora udu de fe o ala soso lesiri bora manton temena unde fe ala soso beciden kam manton bolo bi alesiri ye manton munun temena alesiri ye udu de wala tajidu mashiyata fil umami sabiqati awa ite ala soso si soro fana manton temenen bolo illa wajadat laha warisa fi hadhihi ummati fo ceta baga do sorola wala sosoma nim manton kono mana manton munu fule jiya kono ciden kam manton ala soso bu bolo alesiri asorola manton de fe munun temenanye awa ciden fana kam manton nim manton fana ala société soro bolo ala société na be soro nim manton bolo ala société na temena manton temena bolo fo mogo soro la nim manton fana la nuye o ala soso cieta kake no simini yo ofo parce que dersu temene ja manton temene nye bara munun ke nu nyogona yera ni manton bolo anyo chaman fo kateme amma munasabatu li hadisi lil bab me hadisan shirilim min be hadisai ni bonda ni nyogonche fali annahu lamma abadat al umam sabiqatu al asnam wal awsana tuma min manton temene nye bolu bato ani monima ni bolu nu yu bato fasayakunu fi hadhihi ummati man ya'budu al-asnam wal awsana awa mogobe soro ni manton fanala munum be monima ani bolu nu bu bato qawluhu naqo hadisain kono hajwa al-qudjati bil qudjati hajwa bi mana muhajiya وهي المنصوبة على الحال من فاعل حجوا كرموني مانا وبنا مانتون تمنه نكسر وبطو حجوا مانا كاكي كدالا كنيه حجوا كرموني نيه في منون بلا نيغو نيتيلي لا كدالا كنيه حجوا لا نيني نيندي mana nu be nyugon fe siman jani siye siman suruni siye fe munu nu be wa dala kenyelendo haji wa korenye mana manto munun temena nu ye min ke nim manto ba nyugona ke just ayake nasaba ya alali hal min fil min fa'ili la tattabi'unna ay hala kaunikum muhajina lahum hajwa alqujati bilqujati abe manto temenu abe tugu ko nanu be nyugon fe kata komi tamannu ana nyugona tamannu nu be kelenye chogomi ni siman jani siye wal qujjatu hiya irisatu sahami wa sahamu lahu iris kujja kore munye waye tamannu de uben nu minke tamana na be sugolike tamantama be kala be numbala لا بد أن تكون متساوية تماما لا بد فوت تمينو أكدالا كنيدي وإلا سار الرامي به مغتالا نا يسر تمينو دالا كنيلنتي ka bilali ke na niya bila kata minna defo beye bilali na akan ka bara minke ataka chokola donc na mana aben nasara mu'minun temena yahudani nasara betugu ko nu ye minke doro afana ba nyogona yinke nu ye minke doro afana ba nyogona ke difference cité fo ewa abe comme ni tamon nu ye kelenya chogomi qawlu hatta law dagalu juhura dabbi la dagaltumuhu nako har nu donna kur dinga kono abe do nofe hadhihi aljumlatu ta'kidu minhu sallallahu alaihi wasallam limutaba'ati nin jumla min fulan ni cide nyen ni fo mana yahudani nasara utu